Yesus isuang nunuhi mandati pawon saya. Hari Sabat kalambat sebab pumagensok. Ino pahi kalambat temi samang hindi nga gumu temo do kasibukan mo. Iati na pati iti molahi nga ajarangi kalambat ta sebab pot ay alambat taminosik nga gumu o kasibukan. Irihi kakuan da iati na pa nga kalambat. Nga nakuro madandarid aturon atur pa kapiyariham ay yadit ay say masalah bo. Nga manta di datid kano ta ka mangatur at asanong-sanong kamo. Iri kakuan dat kalambat. Kaubasan no ba nga kalambat tu dati atur itimpo. Sakira na pod miagal di ikantakan miagal di Jesus. Minonigo rinumikot. Sakira na pod iyo mo sitar do kayo hom. Sakira iyo mo sitar hinakoy nanda ko. Monigo ko no po rumikot. Ay tagalong pasadian nunununo. Tu ino po'y karikatan dat mo sitar di nga ako ni ka sabab may akan. Memang rumikot mo'y ompuya dito nga anggota ngay. Nga bonos sebagian dahit hara-harohot bubur manuk lah. Intan pa di datid iti kautamaan ipaguluan dat pinintalang di society nga sakira na pod karikot miampay takod isuang kabaktian tangkya dan ngay na pohit nunununu hiburuan. Ba sumambayang takapod aruhay ka. Sakira dahara guringon ba man popoy liho moy po among kai ngon nagi sambungay ngon nagi aputay hiri nandad magisosarita nagyandahit ahli keluarga miampay ditambulin na karikot haron da timpo hari kasanangan sakira iya na padi nga imonigo kamu na pohom ay set makan kau paling kurang ay mangurahir bo deman kopiyo. Ino pahit aray tanda hiti nga naborosat pinapoy nga ti Jesus at iati no pati nga gumu kopiyo takon dati kumad kanta kandit sorokoro-koro ikakitanan po nga ay saorati. Ako ni ko ay saorati nga ino po itamodon nga ay amu kopiagan lo ginayo idit keperluan dat pointopot. Iso no pohot inoray tanda hiti nga okito imariah no po nga harorusod dit memurimon dat papatilambu sa pananudan kumad kinorohingan. Ani siya paduli haro makan ka aiso. Ay siya paduli. Kakitanan no pangahiri no makinongaw. Haro kapurimanan da tumongobot ay arait ko paing kukurat timpud orikot paing kukura ka pasien da paing ngampus paing kurahat kaperluan isuanggot kamugotan da rohani. Ngaharan nagi mahakantakan dat ato ka may uhup pahiri dapur tu akaul malas. Malas ko po. Apo may tulong kahiri dapur nga ay may among git sumambayang. Haroy mo ti kapiti yadi ki. Sa ko ti yadi. Aya. Manuho na tuming ka dila ay. Induan na did aputut.
Telepon kau terlampau panas sudah, Kasio. Harap putu ta YouTube,